पाउसिंग पिजरे सासात की इरांग कंट्रोल तौरे अथुबदा पाइखतफम थोकपा थबकसिंग पाइखतलगनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरे मोरेगी इरांग सु लाक्सिनख्रे इम्फाल मोरे लंबीदा कौखिबा मतम कक्तबा बन मतम खरगी ओइना हंदोखरे अमदे निंगथौ लैसंबा सना जावबना राज्य सभा की एमपी ओइनबा लौरकलिबा खोंथांगी मायोक्ता सीएसओ सिंगी खोलाव लेप्ट्री खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज मिरेंग ताबिरिब सिंगबो ngangon प्रियाना तराम नोकचेबगा लोइनना पाउ संदोंग पिजरी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सासाता ngasi थोकिबा लाइबक थिबा थौदोक्ता अमांग अतासिंग हयेंग फावबगी मनुंगदा खंगदोकनबा लैंगांगना अंगंबा तेंबांग तौरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन हाइख्रे ngasi बाबूपरादा लैबा सीएम गी बंगलोदा पांगथोकपा पाउमी सिंगौनबा अमदा महांगना मखा तारदुना थोकिबा लाइबक थिबा थौदोक्ता चौरांगना युम चामगा यांखैरोम मैना चाखिबा खुंजा सिंबो अवाबा ताहनखिबा लैंगाकी माइकैदगी थमोय सोंगना नुंगाइतबा फोंदोकपगा लोइनना थौदोक अदुबु कंडेम तौइ हाइके थौदोक असिगी मतंगदा खुदकी ओइबा कैबिनेट मीटिंग फॉर्मदुना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार एजुकेशन मिनिस्टर टीएच राधेश्याम केंद्र के एमएलए लैसियो न चिंगबा याउना लैंगाकी मिहुत ओइना चतुना नाकल अनिमका संगदाइनबा ngamlakpaga लोइनना हौजिक हानगी पुंसिदा तपना तपना हंजिलखले थौदोक असिगी मतंगदा हयेंग अयुक अंगनबदा लैंगाकी माइकैदगी मेडिकल टीम थंगनबा अफबा सिंग ब्लैंकेट 10 न सिंगबा रिलीफ मटेरियल्स कया पीरगनी हाइबगा लोइनना थौदोक अदुबो चाउथोक हंदुना कांगलुप मसेलगी इरांग ओंथोकपदा चेनबा मियोइसिंग खंगदोक्तुना दंडी पीनबा इंक्वायरी कमिटी सेमले हाइकी रिलीफ मटेरियल्स अते अते दरकार लेबा कॉल लिक करी करी अमा मदुगी दरकार लेबा पोट पुनमक तो खोय सेम साबा लोइरे हाइतारे अदुगी 10 सामगुम्बा खोय रेडी तोरे खोय इमरजेंसी गिनिना अदगी खोय कॉल लिक की utilities की मधुमा कोई केनो तोरे अन ड्रिंकिंग वाटर की करेगी 10 नु दरकार लेबिसिंग अदना इन मयाम द अपील तौनिबसी कुकिन पीगसु कोई फजना वारी साना करे हजिकी मई चाखरब युमसिंग अदुग मांग ताहन खरब पोट पुनुमक कोई गवर्नमेंट ना हयेंगी मनुंग मदुगी डिटेल लिस्ट अमा डिप्यूटी कमिश्नर मदि आदा लेरबा गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल एडीजी वदि सिना करे details report ma official in appear o haidana madu ek to boga from any available fund torokana yum sakhi basing do khoi mai athuna sagatna bai khoi tobuni aduga moigi mangi takhiba gari khangde property kari kari mayam laibe posting aduga sagi committee sina phajana assess toro matung da thigala matung da khoi mateng pangana ba sarkar ki site gi angam lebe da mateng pangana ba तौगनी अमरोमदा लमदमसिदा कांगलुप मानदबा मियोय अनि खतनबदा कांगलुप की ओइबा अचौबी इशू सागतपगी चनबी लैरिबसे थादोक्से मियामना तोंगादा थाजबगी महुता लैंगाक्तगी नोंगमा नोंगमगी ओइबा पाउ लौबियो हाइना महांगना मखाताना हाइकी एक्सीडेंट मनी कनागुमा मिसक्रेन खरना तौबा पोनी अदुना हाइबा मिसक्रेन मरा लेबसिंग दु खोय आइनगी मतुंगिना मतिक चाव दंडी सबसाना पीगनी अनमसी कम्युनिटी में तौना बरोमदा नत्ते सुमनगी लौफमगी लौगी मसी मफम खुदिम का थोंना बपोनी अनमसीदा कांगलुप की ओइबा जाति की ओइबा अदगी इथनिक्स ओइबा दोमदा पुथोकपिदनबा आई कंट्रोल आई अपील तौजरी गवर्नमेंट की साइट की अदुगा आई इसा की साइट की तिमसी चट्रिंगाई मांगोइनना चसात अमदि संपुई खुल अनिगी खुंजा सिंगी मरक्ता पामलो उनबा सेमदुना थंबा लम्मई थारमी हाइबगी वाहौदगी खुल अनिगी मरक्ता चाउना मुकनबा थोखरे टॉम टीवी न्यूज न फंगबा पाउगी मतुंगिना कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चैनल लेबा सासात खुलदा जुम कल्टिवेशन चथनबगी सेम सादुना थंबा लौफम खरा मसक खंगदबा मियोय खरना मई थारंबदगी खुल अनिगी मरक्ता उंखतनबा दु थोकिबने उंखतनबा अदुना मरम ओइदुना चसात अमदि संपुई खुल अनिगी खुंजा सिंगी मरक्ता चाउना उंखतनबा थोरकपदगी युम क्या मई थाखरे
अमरोमदा इरांग सौगटपसिंगना लंबी थिंगबदगी खुल अनि फाउदुना इम्फाल अमदि अतोपा मफमसिंगदा तंगाई फदबा थबकसिंगी चथोक चसिन तौबा याखिद्रे हाइरे मसिगी मथक्ता चसात खुल फाउदुना चटलिबा लंबीदा मियोय क्याना खुलाई पाइदुना अमदि लंबीदा मई थादुना अचट अवोकसिंग थिंकी इरांग अदु लक्सिनबा मफम अदुदा चंगसिलुबा पुलिस फाउबा खुंजासिंगना चंगहनखिद्रे हाइरे थौदोक अदुगी मतंगदा सेक्शन थौरांग लौखटपा ओइना खुल अनिगी मरक्ता मखा ताबा पामदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मफम अदुदा CRPC की धारा 94 चलाइख्रे चैरक्सिदा थोकलिबा इरांग असि येंगलगा मणिपुर सरकारना मोबाइल इंटरनेट डाटा खुदक्तगी निमित हुमनिगी ओइना थिंजिनख्रे मोरे टाउनदा CRPC की धारा 94 लेना लेना मियाम तिनबा हेनगलकपदगी सिक्योरिटी फोर्स ना टियर गैस अमदे स्मोक हैंड ग्रेनेड काप्तुना इरांग लक्सिनख्रे इरांग लक्सिनबा होनबदा मियोय अनि असोक अपन यावबदगी लाइकनख्रे हाइरे मोरेदा पुलिस कमांडोना मियोय अनि फू चैबा तवी हाइबगी वाथोक्तगी हौकिबा इरांग मरम ओइदुना इरांग लक्सिनबा ngarang अहेनबा सिक्योरिटी फोर्स सिंग मोरे टाउन दा थोमजिनखे टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर ना चामगा निम्फु मरी चलाइख्रबगी तुंगदा मोरे टाउन मनुंगदा मियाम पुनबा यादे हाइदुना सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना माइक सिजनदुना टाउन असिगी अकोइबदा DC टेक्नोपल SP टेक्नोपल SDO अमदि अतै मकोक थोंगबा ऑफिसर सिंग याउना यामलबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगा टाउन असिगी अकोइबदा मखाताना लाउथोक्तुना खंगनखि तुंगदा अथिंगबा सिगी वांगबदा इरांग सौगटपा सिंगा सिक्योरिटी फोर्स का मुंगनारपदगी इरांग लाक्सिनबा टियर गैस स्मोक हैंड ग्रेनेड सिजनदुना तानखाइख्रे मुंगनाबादुदा मियोय खरा असोक अपन यावबदगी मोरे हॉस्पिटल दा पुखतना लाइकनखि तुंगदा इरांग अदु यामलबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना कंट्रोल तौदुना मखाताना इरांग थोखिद्रे मोरे पुलिस स्टेशन अमसुंग कमांडो पुलिस IB कॉम्प्लेक्स ममांगदा यामलबा सिक्योरिटी फोर्सना पामदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा अकनबा चेक्शन थौरांग लौखतुना लंबी खरा थिंगदुना अचट अवोंगसिंग अथिंगबा पीकी मसिदा यादबा मियोय खरा सुफादुना लोकअप थंबा यावख्रे मोरे टाउन दा थोकलिबा इरांग असिगी मतंगदा वारी साननबा टेक्नोपल केंद्र असिगी MLA डी कोरुंगथांग अमदे ADC मेंबर सिंग मोरे दा थुंगलख्रे वारी सानबादुदा करी यानबा पुरकलगे हाइबगी पाव हौजिक फावबगी लेत्रि मधु खरा थुना हंदोक्पियु असाना सागी युमगी थबक अदगी लेबाकी ओरगसु चैरक्सिदा हिल ट्राइबल काउंसिल मोरे कुकी चीफ एसोसिएशन मोरे ब्लॉक कुकी वुमेन यूनियन एंड ह्यूमन राइट्स मोरे कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मोरे अमदी मोरे यूथ क्लब याउना कौखिबा मतम कक्तबा बन मतम खरगी ओइना हंदोख्रे हिरमसिगी मतंग ngasi हिल ट्राइबल काउंसिल ऑफिस ता पाउगी मिफम अमा पांथोक्तुना काउंसिल असिगी प्रेसिडेंट जोसेफ जिनखोसै लुंगदिमना फोंदोक्लदुना ngasi यानखिबा मतम कक्तबा बन असे टेक्नोपल केंद्रगी लोकल MLA डी कोरुंगथांग अमदे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चांदेल की वाइस चेयरमैन तोंगपाउ माते याउना लाक्तुना मियामना तानलिबा डिमांड सिंग चीफ मिनिस्टर दा पुखतुना मियामगी निंगबा थुंगनबा होनगने हाइना थाजबा कया अमा पीबदगी मतम कक्तबा बन अदु हंदोकपनि हाइके मांगना मखा तारदुना थौदोक अदुदा सोक्तुना इम्फाल की हॉस्पिटल अमदा लायेंगदुना लेरिबा मियोय अनिगी मथक्ता लौखतखिबा FIR अदुसु हंदोक पिनबा मांगना अपील तौरखि अमदे हाइरिबा मियामगी चार्टर ऑफ डिमांड सिंग अथुबदा थबकता ओंथोक्तबा तारगदे मखा ताने हेना कनबा खोंजंग संगसनगनि हाइना फोंदोखि मखा ताबदा विक्टिम अनिगी मथक्ता FIR तौरमखिबदुसु कैंसल तौबियु लोइनना प्रजाना चार्टर ऑफ डिमांड्स पीबा मखैसु अथुबा मतमदा थोंगनबियु नत्रगदी मसिदगी हेनबा स्ट्राइक बन खोंजंगदा चंगसिनगनी मणिपुर की निंगथौ लैसेंब सना जावना मणिपुर मियामगी खंदना मसागी ओइबा वखललोंदा राज्य सभा की MP की नॉमिनेशन फाइल तौखिबदु करिगुंबा मतम लैरिंगैदा हंदोक्त्रबदे फेडरेशन ऑफ हाउमी अमदे मसिगा लोइनरिबा लुप 15 ना महाकपो निंगथौ अमा ओइना सक खंगलरोय हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमी की प्रेसिडेंट सापम चा जादुमनीना कबो लैकाइदा लैबा फेडरेशन ऑफ हाउमी की मयाइ लोइसंगदा पाउमी सिंगा उनबा मदा फोंदोख्रे महांगना मखा तारदुना इरमदा मणिपुर असि पुवारीदगी हौना
maning tamba laibak ama oiduna lakpani mamangda sign tawnakiba merger agreement adu chatnaba yaroi haiduna khana nainabada iningthau masamak yaukibani aduga masigi ona tainabada maranai oiba wakhalonda rajniti da khong thangjilakpasi angakpa poe iramda manipur gi ning tamba ngaknabagi damak thawaina pontha pikiba pumnamak adu iningthauna nathairaga chatpa haibasi laikhidrabasing adugi daita pumnamak ma masana lawgadabani haiki कोई महाराज ना साइन तब से मधु तब हम थोकते साइन तब तारगदी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तौन गदबनी हाइदना अदुई वाफम लेखरे अमुसु 1990 के 3 दा कन्वेंशन फन्म मतमदा 2 days की कन्वेंशन फन्म मतमदा मर्जर एग्रीमेंट दो मधु लाली हाइबसी मियाम की वारिप लेखरबनी अन सही खुदिंग की मर्जर एग्रीमेंट सिगी मतंगदा मियाम हुमना डिस्कशन दौबा अरे मसीगी मायोक्ता मसी संगठन बा खोंजन क्या मुले रे मसीदे निंथौ मसामक सु यावगी बने मा मसामक यावना इन्वॉल्व तौना माजे की मेदु मतंगदा खने नैनगी मयाम सिंगदुबु नाथैर मकांदा माना राज्यसभागी एमपी ओइगनी हाइजना मसागी ओइबा मरनागी ओइबा फिरे लौबसे मसी सिंगमी तमी अखोई खुदिंगमकी मायोक्तनी हाइना अखोई लौदबा ngamoi Paugi mi famadu sarugyakiba Federation of Haumi gi co-convener King Sweet Raihing Sweetena iramdam Manipur gi damak khandana Rajya Sabha gi nomination ningthau masamangna tawba haibase yamna laibak thibane mase Manipur chawkhatnaba madi Bharat lenga ki afaba thoksildi oiroi haibada haiman bathokloi masagi oijaba wakhalon thadoktuna Manipur gi damak khanduna maraiba ki thodang lawduna leibana afaba khongthang ama oigani khale अखोगी कल्चर हिस्ट्री असी अखोई इरैचा सिंगना ngakchagadabane ningthau amana Rajya Sabha gi candidate oikhiba haibase Manipur gi leijariba history असी mangani maram aduna amuktang wakhal munna khanhaningi haiki दिगेंद्रजीत फांसी संगाइदा दोनों मागिमरे पागी तमता थवाई थाकितो अखोई तमजनिंगाइनी मदुगी कुन अदुगी ईदो अखोई मणिपुर मचा ओइना मधु कफदे अदुन ngasi राजनीति की मंत्री अदुन हेन चौदे चीफ मिनिस्टर ओयो हरितो अदुन हेन चौदे इतिहास की मरे बात नुसीबदुना मीन लेब ngamdaba थमोइदो मधु ताकपीगदबा इनिथौ ओइकद्रा असि वाखलुमदा चेहन लेहंगिंगे अदु एबी हरिबन हारोपुन मना महापु थागनिंगली Sana konungi masak kahendana hiram khudingda mateng pangakpadi karisu kaiba leite tawbadabu Rajya Sabha gi MP gi mikhalda BJP gi mihut oina chongthorakpa sedi yabangam loi haina loop ahum gi maikaidagi yaningdaba fongdorakle ngasi konung mamangda leiba Ethanol Heritage Council Hericon gi office ta pangthokpa pawgi mifam aduda Hericon gi president Longjam Ratana iningthona Rajya Sabha gi MP oina chatpa taragade Layoi Kraba iningthau Bodachandrana English amaga chamapan niphumappan gi September 12 da Silongda merger agreement sign nampuda tawhan khibagi thodok ado haujik MP gi miref oina kahan khiba tarabade Manipur gi Puwari da merger agreement legalized tawbaga manai haike mahangna makha taraduna laiba ki thabak thorong kya da ining thodi neutral oina leigedabane furup kangluk khudingi awan nungai tanadana pumnamaki yaifana batawriba neutral oiba misak amani haina leiribane अदुबु करिगुम्बा बीजेपी हारिबा पॉलिटिकल पार्टी सिदा यावखिबा तारबदे पॉलिटिकल पार्टी अमगी सेक्शन दा यावखिदुना इनिंगथौ हारिबा मिंगथोल असिदा अमंबा काली तैसिनबगा चप मानरे तुंगलम चटकिदमा खोंगथांग असि लौरमदाइदा वाफम अमा फावबा तानरमदबा असिसु नुंगाइतबा फोंदोरक्ले मरम असिना थांगलिबा खोंगथांग असि खोंगफम हंदोकपियो हाइना अपील तौरक्ले अखोगी मागी मबुधौना तौरमबा पोट्टा अपोज तौदना अखोई लेबाक मियामना अमदी Sana Konungi Institute na sukuina laiba port ase akhoi isana yazare haina surrender tauba loinana akhoi gi Manipur gi Puwari da amamba akhoi gi tauhaidaba khongthang ama lokatlaga nasai gi merger agreement do madubu legalize tauba chummi haina ayaba pithokpaga manai haibase masi akhoina khanjaba hai wafam ase leipak miyam amati akhoi gi nungsijaba ining thaubi mafamda aikoina khanghan janingba wafam duneba Manipur gi ningthau oiriba laisemba sana jaubana MP oina chatlage haina chap sana khanlagana
ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯀꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯂꯣꯏꯁꯪꯗ ꯂꯨꯞ ꯃꯔꯤ ꯏꯀꯜ ꯂꯤꯄꯨꯜ ꯄꯨꯌꯥ ꯏꯁꯥꯛꯅ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯏꯀꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣ ꯕꯤꯃꯣꯂꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯄꯥꯟꯂꯤꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ हिरम अमतदा तानरमदना मसा मरोमदोंगी वाखलना राजनीतिदा खोंगदादुना राज्य सभागी नॉमिनेशन फाइल तौखिबासी मियामबु थौसादबनी अमदे मियामगी थमोय काहनबनी मरम असने इनिंग थौना मियामबु नुंसिबिदुना अमुक्तंग मुन्ना खंथबियो हाइके पाउगी मिफम अदुदा सरुक याखिबा पुयागी पब्लिसिटी सेक्रेटरी किरण कुमार निंगथौजाना मणिपुर की पुवारी की मायोक्ता फिरेप लौरकपसी यामना लाइवक थिनिंगाइने अमदे पार्लियामेंट की थोंगदा चटलगे हाइना लेपलबदी इनिंग थौबु मखा ताना इकाई खुमनजररोय हाइकी इंडिया की ओइबा अदुगमा लांगलो अदुदा इनिंग थौचु थुबिखिनु अदुना ngasi ngasi mak chakriba ase nomination file tawriba ase withdraw tawbidana leibang miyam gi oina ining thau oina adum leibiu aduga karigumba MP oina chalagi haina ining thauna chapchana khanba leiragana ning thau pham ase thadu piramo haibase akoi iramdam kanba apumba luki side tagi ining thau da haijari hana ining thau da akoina respect to jarambu hojiti akoi respect to bugi matugi upam madu lejadre hana akoina respect to jarambu di ning thau amani hana respect to jaramni du hojiti parliament ki thongda satlage politics khongda rage haibani na madu akoina respect to bugi atha leitre ning thau amagi oiba siengadaba matik magun adu selamdre maramaduna ning thau akoina respect to ningai leitre haibu pham si thamsake कोसेम द लौदुना चथरिबा क्लास 11 अमदि 12 के एग्जाम यैथोकले हाइना सोशल मीडिया दा वायरल ओइरिबा से अरानबने चथरिबा एग्जाम यैथोकपा लेते हाइना एजुकेशन के कमिश्नर टी रंजितना फोंदोरखले ngasi बाबूपरादा लेबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर कोसेम की चेयरमैन याउना पांगथोकिबा पाउमी सिंगौनबा अमदा कमिश्नर टी रंजितना कोसेम द लौदुना चथरिबा थियोरी अमदि प्रैक्टिकल के एग्जाम यैथोकपा लेते सोशल मीडिया दा वायरल ओइरखलिबा ऑर्डर असि था असि के तारानिथोई COVID-19 नमरम ओरगा मणिपुर लाइबा स्कूल सिंग थासी कुंट्रामाथोई फाउबा सुटी थादोकले हाइना थोकिबा ऑर्डर अदुदगी सेमदोकपने हिरम असिगी मरी लैनना ngasi साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द वकतुना FIR पानख्रे हाइखिबगा लोइनना थोकलिबा थौदोक असि तराइना लौफम थोकते मरी लैनबा खुदिंगमक चेनरिबा खुदिंगमक चैराक पिबिनबा पुमनमकी पुंगनिंग चिंसिनखि थौरिबा प्रैक्टिकल ओइरो थियोरी ओइरो सिमबसी उजिपोगी ओइना अखोइगी केनोगी साइटगी थोकपा अमत लेते हाइबसिमा अखोइ पेरेंट्स सिंगदा दुगो परीक्षा थागदब छात्र सिंगदा आई मसिमसु सेंगदोंगबा FIR मा याम लॉस तोरगा already I have spoken to the chief secretary and to DGP also and to the IG intelligence also aduga haiba matter se yam seriously lawi duga ticket pi aduga masida senariba culprit mana leba singdo under rule of the law fazana moido appropriate akoi penal action launaba akoi FIR mai samak loss tawre जंगमलुंग पामई अमदे गैखांग थाई पाइमैना मरम ओइरगा चकनलोंग विलेज पु तंगदु लैता हंद्रे चेनरी बसिंग असि फौबा फागतना थंबा लाइबक थिबनी हाइना चकनलोंग विलेज अथॉरिटी की चेयरमैन एफ्रेम गांगमैना पेंदब फोंदोरखले ngasi मेजर खुलदा लैबा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा चेयरमैन एफ्रेम गांगमैना ममांग थागी 19 दगी हौदुना खुल असिदा थोकलिबा लैता दब थौदोक क्या सिगी मखा चथरपो ओइना थेंखांग कयादा खतना चैनबगी थौदोक थोकपदा नतना CRPC चामगा 94 चलाइदुना लैरिबा असिबु थोकहनबदा चाउना चेनरिबा कया ngasi फौबा लेंगाकना फागतपा लैत्रे चेनरिबा सिंग अथुबदा फागतुना मरालगी मतुंगिना मतिक चाबा चैराक पिबिनबा तक्सिलखले मैम लेरिबा सिविल सोसाइटी सिंगसु मतेंग पांगबिरो मसी स्माइल लेरदी अखोय खुनसी उट ओलनी मी असि अना थोरनी अखोय पीस लेररोय असुम वयंदो चथाबिरो मसी नत्रगदी अखोय सी मी असि अना थोप याय हौजी लै 144 लाइना हेता मोयबु फ्री थादोलगा अदुम लागा हंजिन नाजिन असुम तौ लेरगदी फासु फाबिद्रे हौजी करी चथाकिदिरो करी प्लान तौरिब्रो अमुक अखोय से हौजी चथोनगाय याम लुरे अखोय बु तौगनी हाइबसे मोयना लंबी लमखांग दो ओइब्रा कदाय दो ओइब्रा एनी प्लेस एनी टाइम मोयबु थादो ओय हौखिबा फेब्रुवारी थागी चैचत कुंतरेट की नुमिदांग पुंग मापन मखाइरोम ताबदा हैरोक पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा हैरोक पार्ट 2 देवी मंडप लैकाय द लैबा पान दुकान अमदा क्वा चादुना लैबा मियोय अनिबु माइखुम उपलगा मखुता मी सिबे याबा पोचै अमदे नोंमै पाइदुना लाकपा मियोय खरना फु चैदुना अमदे नोंमै कापतुना हानबा होनरंबगी थौदोक अदुदा चेनबनी हाइबा अतोपा मियोय अहुम अमसु थौबाल पुलिस ना ngarang fagatkhre
ngarang phaba ahum adugi manungda amadi juvenile ni Mangonda thogdok aduda sizinaba oigani chingnaba nongmai amasu fagat le hairi hauzik fawbada case aduga mari leinana fagatpa punamioi manga sure chatkiba February 18 da case adugi man accused ani police na fakibani ngarang phaba mioi ani adudi thoksom dingku chahi 18 apokpa Mohon amasung khungdombam Johnson chahi kun apokpa ibohalne makhoi animak hairok part 1 mayai lekaidagi ngaktane panbayai crime asiga mari leinana Hana man accused ani faraba matung CJM Thaubalgi yathang matung ina makhoi animak hauzik jail da thamlibani miyoi ani adudi Laishram Herojit chahi kulumdoi apokpa angausana hairok part 3 ningthozam Lairak amasung Laishram Arun Kumar alias Nauba chahi kunmanga apokpa Muhindro hairok part 2 Laishram Lekaini Manipur State Legal Services Authority ge sponsorship makhada Manipur Central Jail Sajiwagi Legal Aid Clinic na District Legal Services Authority Imphal West ka kusamnaduna numit mangani gi oiba legal awareness program ngasidagi Imphal East District ke Sajiwada leiba Manipur Central Jail da hodokre Thoromadugo mari lenana District Legal Service Authority Imphal East ke chairman su oiriba District and Session Judge Imphal East M Manoj Kumar na jail da leiba inmate singna India gi citizen ama oina fangfam thokpa hak sing amade makoina jail dagi thoraklaba matungda makhatana crime tauba lefanabagi wakalonda awareness program asi pangthokpani haiki Thasigi tang tareta nupi ama gang rape tawkibagi thodokta chenaba miyoi mari adu Rims Complex ki Kombirei Kaithelda Pharmacy Runners Association ga kariguma mari amata leinade thodok aduda Chennai haiba miyoi mari adu association asigi member nate haina Pharmacy Runners Association gi maikaidigi fongdorakle ngasi Major Khulda leiba Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada association asigi joint secretary Haisnam Shilana Pharmacy Famba miyoi marina nupi ama gang rape tawkhre hairiba se tasengna association asigi member sing nate matungda association gi ming season aduna leibak miyamda association asibu lana uhanana bathabak tawbiganu haiki Hemachandra hariba yengkokpam Hemachandra hariba ngangsi mamangda koi jahi ahumuki mamangda koi pharmacy yaurami masi case amadagi magi mamangda thokiba case amadagi masi akoina associations dagi tanthokibasi around ngasi dagi na chahi ahumuki mamangda masi pharmacy yaurambani adu masi akoi runners da haiba misi koi tanthokchakre maram aduna haiba mi mari maksi akoi pharmacy runner association haiba group sidai Moi Marisi Mari Leinadi Habasi, we Prazamiam the Masim Tamjagi. Kaksing District in Manung Chanba, Kaksing Turel Wang Madang Rang Kaksing Police ki Osin a Luching Batim Amana, Nupi Ma Gram Taranito Henbegi Heroin Powder Gakona Fare, Farba Nupi Dugi Maming, Mayang Mayum Amubi Bibi Atopa Ming Sera, Chahi Kontranipan Mapuroiba MD Hafizudin, Sora Ideng Ban Langkai Degin Haide. Police tagi fangba paugi matung ina ngarang ayuk pung 10 makhairom taba matamda miyai chalabi nupi ama aina yadaba drug sing lalona bagidama Kakching Turel Wangma area da laire haiba pau fangbadagi Kakching police ki akhanaba team amana mikup nahum sing na shenaduna laike maduda mayang mayum amubi bibi bu khamduna check tawba matamda amuba machugi plastic khawda yomduna purakpa gram 12 henbagi heroin powder sing adu fagat pangam khibane makhataba wahang pahong chethabada mahak Kakching Turel Wangbada drug sing adu yonba lakpani haiba khangbangongki tungda fagatlaba polam singa loinana ain gi oiba thabak lokhanaba case ama lokhatkre hairi Chatkiba Thada All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee na Laingak tapisin kiba memorandum bu athuba matamda thabak to onthokpiyo haiba davida amokok na sinduna ngasi hatada street corner meeting amade wall poster campaign chathakre Campaign asna Manipur gi maitai pangal sing taba mafam sing da park sana chathaduna hingsa yaudana amokok na taliba davi sing lengak na athuba matamda PBU haina organization asigi secretary administration boge mayum kwayum khana fongdurakli mahangna makha taraduna campaign asna lamda masida khundariba maitai pangal sing na masagi identity takna ba hotnabada masagi yumnak hapa amade maitai pangal na khundaba mafam sing da non Manipuri sing lehendaba karigumba leirabasu lengak asina piriba ILP paiduna lehenba haiba wafung kya so fongdoki Honorable Minister da
मेमोरेंडम अमखक पिसनजकी हाइरिबो मेमोरेंडम अदो दाबी तरागा मरी याव मेमोरेंडम अम पिसनजकी ngasi amukongna sangsilliba khongjang asida manipurda leiriba organization punamangna saugat piduna hairiba dimanasi phangnabo honabada saruk jabibaga loinana athu matamda manipur sarkarna amuko ke demanase pithok piduna manipuri maitei pangal sibo thong manaba manipurda leiminarba jati phuruk khudingmaka thong manaba jati ama ohenbada ngasigi honorable CMna mateng pangbinaba amuko ke makaidegi hangatsari El Mani Memorial Enterprises ka kusamnaduna District Administration Bisnupurna Manipur gi ahan boina Child Line Bisnupurda Maruti Van amang asi khusenakre District asigi Deputy Commissioner Nita Arambamna Child Line Bisnupur gi Director El Pisakta Gari adu khusenaki DC Nita Arambamna fongdokibada Child Trafficking and Harassment hengalakpa asige iroinana matam chana trafficking tawbiraba angang singbo matam chana rescue tawbada season nanabagi wakalonda District Administration gi maikaidagi Child Line Bisnupurda gari van ase khusinabani haike gari khusinabagi thawramaduda SP Bisnupur Priya Darshani Laishram PRDA gi Secretary L Suranjoy amade Child Line gi staff singsu sarugyaki El Mani Memorial Enterprises ki so ima hoina taraga mateng khar pangbiraga adumai tawna koi bajana semjallaga Child Line Bisnupur nang masi gari ji phangaba matungda akoi magi activities sagi hana kharam kitang handicap oiramba gari ma watpagi kitang handicap oiramba do dugi kano da watpa do doin makku oga masi dagi bajana sigi kano je fully utilize tawbo optimal utilize tawna na bagi request to Nilima AC Sinha Trust Bangladesh na senduna Higher Secondary School Certificate lisingani taramapan pass tawba mahiro sing award piduna ikai khumnabut kre thoramadu haukiba March 16 da Bangladesh ki silet sapam laikaida pangthokibane thoramadu da lamdam adugi masak naiba miyoi kya su saruk yaki thoramadu da wangang kibasingna mahiroi oiringai punsida hotnaba kanba mahai masingda pukning changduna mai pakpa mi amamam oina ba honagadabani haike Thoramaduda mahiroi tarani panda khudol pot piduna ikai khumnaba utpadana tana pungning shu thawatki Kaksing Range ki makhada laiba bid office singe staff singna ngarang range asigi manungda laiba maru oiba pumlen pat moirang kompat amade wangu mamangi langam patna chingba wetland singda uchek lang thaktuna thaklamba sengi mathakta drive chathakre Chathakiba Uchek Lang Fagatpagi Drive Aduga Mari Lainana Kakchingi Range Forest Officer and Munal Maitaina Haikibada Mars Tha Yokselakpaga Iroinana Lamkoi Usek Singh Mayum Maikaida Hanba Haunarakrabane Haujik Lehauriba Usek Singh Asidi Asok Apan Yawba Natraga Atopa Mahausagi Maram Amadagi Pantha Hoba Oigadoribane Haujik Maru Aina Pat Singh the Ladiba Usek Singh Asidi Sedentary Natraga Resident Oiba Aikogi Lamdam Sida Mahusana Laijaramba Usek Singh na Ayambane Matamasida miyamna uchek lang thakpiduna makoibu faba amadi hatokpasi laibak thibani haike Lamdamasida hana amukta thokhidriba mongda yausang sports ta nupi singna churup thakpa hanba tanabagi competition pangthoklakpa laibak asigi amade tungi yumbi singi yamna laibak thibani haina sangai youth tobacco free and educational organization ki founder Premjit Thoksom na fongdukre Singzamai Supermarket Labor Organization asigi office ta pangthokpa paumi singona amada mahangna makhataraduna Haujik Manipur asi India ki oina tobacco khwaidagi seasonaba state singi marakta ahum suba position da lairibani haiki Social media da akhoi one of the club one of the organizations located in the Imphal East district da they are knowing or they don't know anything about the smoking akhoi Churup competition to was a Kang Brana Traga, Kang the Brana Traga to tell ban to whatever public place the Sigi Pose, ya they have a Kang Kang the Bra, Adugi, idea de Kangzedre, Adubu. We got the Akwegi Sir Siamoga, Esanoga, Waris Hanabamatam that they have the clarification. Amaromda Bamon Laikai Mange Makongda Laiba Club Amana Yausang Sports Kamari Lainana Sports Meet ki event amoina Churup Thakpagi Hapkibadu Lamding Educated Welfare Association Haksina Lawi Haina Association Asina Thadorakpa Cherol Amana Fongdorakli
ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯨꯂꯤꯍꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯖꯕ ꯂꯟꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯆꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯇꯨꯂꯤꯍꯜ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ MK ꯍꯨꯁꯦꯟ ꯑꯍꯃꯗꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ NGOs ꯐꯣꯔꯝ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ Sacrifice Youth Development Organization SYDO ꯇꯨꯂꯤꯍꯜꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ United NGOs Forum Yairipokki Chairman su oiriba Social Worker KN Singh na hai laibak thiba thodok aduda imung adugi leijaba malchang khudimak tangoi on khibagi mathakta imung asigi miyoi ahum su asok apan nangkhibase yamna laibak thibane miyoiba ama oina awaba taraba matamda saruk yaminaba amade tengbang piba haibase isorna su yaba thabak amane ngasi pizariba tengbang asina imung asigi awaba pumnamak kokhanbadi ngamloi Maramaduna lamdam asigi pukchen chaurba miyoi club organization singnasu isamakta thokpani haiba wakhalonda tengbang biu loinana Manipur lenga ki maikaidagi su mideng changbiu haike Amaromda awaba taraba yum adugi mapu MK Hussein Ahmad ke loinabi Ramina yum mai chakpagi thodok aduda seli iliba firol khara natana atai pumnamak tangoi onkhre Maramaduna mari leinaba lenga ki loisang singna mateng pangbiu haina appeal tawki Thobal District ki Wangkheng Kendra gi manung chana leiba Kiam Sipai Haibong Leirakta leiba Marol Thok tabi machanupi aniga mama macha punna miyoi ahum leiba yum ama ngarang maina tumna chakiba adugi mateng pangboy na ngasi Wangkheng Kendra gi MLA ke Megachandra amasung Indian Red Cross Society Manipur branch yauna miyoi kyana sel amadi tengbang polam kya pikre tengbang polam piba aduda saruk yaraduna Wangkheng Kendra gi MLA ke Megachandra na Kudong thiba taraba imung aduda khudakki tengbang oinaba sel khara chengbek manga pibaga loinana mahaki local area fundage lainaba yum ama athubada saragani haiki Kiba yum si sigi lei be imung se loina ngang basu defend the dam haitar ngang basu thokta na su pang family se loi leiba aduna ai hande du mateng pang lak ni do ang mai cha ki siam noi je aduna ai ne ke soina sang sigi immediate requirement ki khara pijare aduga jumama complete jumama sabirani ai athu matamda kalera development phangei kai Amaromda Indian Red Cross Society Manipur State Branch amasung Thobal District Branch ke miyoi singnasu khudong thiba taraba imungda sena chanaba firol Kolik amade temporary oina lainaba tent amasu piki tengbang polam sing piba aduda saruk yaraduna Indian Red Cross Society Manipur branch ki chairman Y Mohen hai miyamga mimana draba laibak thiraba imung asigi machanupi ani yauna nupi ngakta leiba yum ama maina chakle haiba pau tabadage makhoigi awabada saruk yaba oina tengbang asi pibani haiki Samoy pawe ko mama sina ta tai si loina maron thokta ade leiriba Fibam siga adai wana moi put ditegi khapteru ko ko taram su mai cha ki basing go cha thokhi sidi thamoi de am ngai te bam phau ek ta ba gi ai sari am de su sing ki ji manga tangwa la gai tarap dai su pang de ri red ko ki sidi red ko ki birak ko pan de gi ne ko BJP State Pradesh ki spokesperson Dr. Nimai Chan Luang su mafam aduda laktuna selgi tengbang pirangki Thobal Kunaudagi social worker Laishram Domain nasu selgi tengbang piramki Amaromda BJP Thobal District ki President Yumnam Kumarjit nasu party sigi mingda selgi tengbang kharasu piki loinana wafam kya su phongdoki Aigi Thobal District ki President ma moina aigi lakai su wajaba ai district mayu langpo ma thoktana Sumana amna Norman family wajaba aigi am marup amani magi machan pa handudi Norman dudi laikitre marotok ta banga pe imung oi basida ai amna thamoi sokna ai district ki side ki awaba pongduk chaboina ai angam bakra mating pa Chairak sida ngarangi mai chakpagi thodok adu district administration Thobalgi maikaidagi SDO Lilong Jiur Rahman amasung district social welfare officer Arambam Kameshwar laktuna mai chakpagi thodok adu yengsenkhre Thobal District Manung Channel Laiba Khangaboki Amatangairba Register Body Amasu Oiriba Longmi Loop Farmer Society Khangaboki Chahigi Mifam Pangthokuna Khangabok Apunbagi Oiba Longmi Singi Tongan ba Chawkhat Thoranggi Matangda Khana Nainakre Khangabok Maisnam Laikai da Laiba United Youth Club ki campus ta Pangthokiba Thoramadu da BJP Manipur Pradesh former Vice President Thoksom Jadumani amade
अतै मसक नाइबा मियोय क्यासु सरुक याखी अथोइबा मिथुंगी वारोल पिरदना थोक्सोम जादुमनी ना हाइखिबदा लमदम असिगी लौमी सिंह असि चही 30 रोंगी ममांगदा लैंगाकना लौमी सिंहदा पीबा खुदोंग चाबा सिंह हाना फंगलमदबा सिंह असिना मरम ओइदुना लौमी सिंहदा तोंगान तोंगानबा स्कीम सिंगी ओइबा बैंक अकाउंट सिंह हांगहंदुना सेमखिबनी हाइरदुना हौजिक्ति लौमी लुफ असिना होनादुना प्राइम मिनिस्टर मोदी की लैंगाकना पाइखतलिबा लौमी की स्कीम सिंह अदु स्टेट असिगी पालिबा लैंगाक असिगी लुचिंगबा एन बिरेन की मखादा तोंगान तोंगानबा कानबा सिंह फंगबा हौरे मरम असिना लौमी सिंगी कानबा सिंह मखाताना लौननबा अकाउंट हांगद्रिबा लौमी सिंहनसु अकाउंट हांगदोकनबसु हाइखि मालेमगी ओइना मिपाइनरिबा कोविड-19 दगी ngaktoknabagidamag lawkhatlakpa pambagi manung chena Assam da su state adugi lengakna school amadi college sing thasigi 18 fawba suti lauthokre Guwahati gi Khanaparada laiba veterinary college ground da pangthokiba pawgi mifam amada Assam lengaki chief secretary Kumar Sanjay Krishnana school college sing suti thanabagi firep adu lauthokibani मधुदा नतना हौजिक चथरिबा CBSE अमदे सेवागी एग्जाम नतना अतै एग्जाम सिंगदी यैथोकलगनी हाइके हिरम असिगी मतंगदा अखोगी आसाम गी ब्यूरो चीफ हेमंत मोइरांग थेमदगी पाउदम अमा फंगबिगनी कोरोना वायरस दगी ngaktoknanaba आसाम गी स्कूल अमदी कॉलेज सिंगी ngasiदगी हौना हायेंग मार्च 18 फावबा थोंग लोनबा आसाम गवर्नमेंट ना लाथोरखरे Ngrang Guwahati Khanaparada laiba veterinary college ground phamkiba press conference amada Assam government ki chief secretary Kumar Sanjay Krishnana wafam ase khanghan khibani Hauji chathariba CBSE amadi sebagi exam natana atai exam singsu yethok lagani haikre adu sunatana gym cinema hall swimming pools zoo park kaya na chingba complex kaya lon ba haukre Nakalamrom dana Biswanath Charali amasung Amsoida Kerala dagi halakpa miye ani singnaba poki adubu test ro matungda negative result funky adu sunatana Chennai dagi tharakpa train apara samphawa train ama Simolguri station da corona gi symptom yarakpa dagi train adusu ayang matamda pumnamak hanghanki adubu test ro matungda negative result funky Hauji Assam government na airport kaya amasung railway station da section tharang kaya pakhali Hauji corona virus na Assam da tanatana malempumda mipai hanli nakalamom dana Assam sarkar na Assam ase corona virus sangdaba state ama ohanaba section tharang sing pakhat pakaloy na awareness program kaya su mathang sathrak pa haukre cameraman thoksam dipen galoy na Hamanta Morang Times of Manipur Assam China gi Wuhan dagi horaktuna malem gi laibak chama kunmathoi henbada sandorактuna tamthiraba laichat ama oiriba COVID-19 namaram oiduna ngasi ayuk fawbada mioi lising taruka chamanga ga tarahumdoi sihan kibaga loinana COVID-19 positive oiba case ki masingna lakh ama lising humphumapanga chahumga marifutaret yaukhre amarom da laina asidagi fagalakpa mi gi masingna lising humputara taret ka chani ge yankhai taret sukre nakal amarom da India da ngasi fawbda COVID-19 positive oiba mioi chamaga tarahumdoi sukre amarom da laina asidagi fagalakkiba mioi masing tarahumdoi yaukibaga loinana anina lekhidrei hauji muksana bagi paw phangbigani All India Kung Fu Federation AIKFF ki mideng makada International Kung Fu and Kickboxing Academy Sivasagar na sinduna Assam gi Sivasagar da thasi gi tarani thoidagi chatharakiba Taruk suba Notice Kung Fu and Kickboxing Championship lising ani kungi ngarang aroiba numita Manipurna gold nipan silver mari amasung bronze taret puna medal taramapan phangduna runners up takre Assamna gold taramari phangduna team champion oiki aduga Nagaland na West Discipline team gi mana lauki loina na makok mathang taraba team singda sel gi mana amade trophy sing khusinaki Manipurdagi B Tamfasna Devina Sanda Mashanagi nupi gi kanglupta senior gi best fighter KH Jetis na junior gi nupa gi kanglupta best fighter gi mana singsu lauki Pangthokiba championship aduda Mizoram Manipur Arunachal Pradesh Assam Nagaland state singdagi punna nupa nupi sanaroi chamri ge yankhairom na saruk yaduna Taulu bar hand Taulu weapon Tai Chi Sanda
Taisu Tonganba Kungphugi Masana Singda Athoi Hentanaki. Ngasi nungtil phongna kiba pause singda kari kari maroi ba pau yauribagi habido mayam puna muk khangminasi. Kangleipaki Maira, Kamjong amasung Chasat Khul anigi marakta muknaba thorakpadagi yum tara rom mai chakre. Irang lakshinaba Deputy CM na luchingba Minister team ama helicopter pachinkre. Ningthau lei semba sana jawba khongpham handok loidori BJP gi center gi luchingba kya bot khomba lakadori. CRPC gi athingba thugaiduna More town da rally chatnaba honarakpada police na thugaikre. Ningthau gi khongthang achumba nate jadumani. Ngasi mirep ahum gi scrutiny pangthokre sana jawba mangi babu amasung honrei khui mirep oibi akre. Pandam Kunjama sel khut thoknarakpadagi sasata yum tararom mai chakre internet thingzinkre dhara chamagani phumari jari kre. Commissioner gi soi saraga order tholakpadagi 11 gi exam yaithoklamdore chenaba fadore soi tawkiba leite chenaba sing faraga cherak pigani education commissioner Ranjit exam yaithokte sasinabani koshem more gi irang nemthare cheyol ama khongjang handokre ningthauna India gi politics ta changuna mikhal thengnaba haibase merger agreement chumni haibane ningthau ama oina tungmang yengba ngamdaba haibase miyam gi mayukta leiba ningthauni haina lawrak loidabagi maram leite chairman progressive mau famlanbada chenaba miyoi mari pharmacy runner association ga mari leinade association Aroibada maroiba pau amuk hana pijari Sasat ki irang control tawre athubada paikhat pham thokpa thabak sing paikhat lagani haina Chief Minister N Birena Phongdukre Moregi irang su laksin kre Imphal More lambida kaukiba matam kaktaba ban matam khargi oina handokre Amadi ningthau laisemba sana jawbana Rajya Sabha gi MP oina ba lawrakliba khongthang gi mayokta CSO singi kholau leptri Nasigi oinadi Manipuri pau matang sida loisinjare mireng tabiri besingba amuka hana khurumjari